reka dusome ijambo ry'Imana. Iki gitaramo cyaremereye ukuntu, ariko Imana idufashe tureke kwica amasaha. Kansaba umuntu uzi gusoma neza nadusomera umuhanuzi bwa Daniyeli. Daniyeli igice cya 3 n'umurongo wa 10. Igice cya 3 n'umurongo wa 16. Nushaka usome umurongo wa 16 nukugeza ku murongo wa 18. Iyo mirongo 3 gusa. Umurongo wa 16. 16 Geza ku 18. Sadraka na Meshaki na Abednego basubiza umwami bati, Yego. Nebukadineza, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Nimba ari biso Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. Asante. Kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. 18 we. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere Imana zawe. Habe no kuziramya, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izabu wakoze. Sema amen. Amina. Ufite Biblia ijambo ry'Imana papa? Yesu. Jewe ni yera gusa. Yoyo nyina ni basha kutwumva, yoyo yakoze ibyo twayisabye zose n'ibisigaye izabikora. Yoyo yakoze ibyo twayisabye zose n'ibisigaye izabikora. Shadaraki na Meshaki na Abednego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, si ngombwa ko tugira ico tugusubiza kuri ibyo. Nitushugunwa mu itanura ry'ugumana, Imana dukorera ishobora kudukiza, kandi ishobora no kudukura mu maboko yawe Nyagasani. Nyamara nubwo itadukiza, Nyagasani umenye ko tutazasenga Imana zawe, kandi ko tutazaramya ishusho y'izahabu wahagaritse. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana masha. Turavuga umwanya mutoya, ijambo rivuga ngo kwerekana Imana iyo ariyo wizeye. Mugaruke. Narivuze ngo turaganira ijambo rivuga ngo kwerekana Imana iyo ariyo. Haleluya. Amen. Atukuzwe. Kwerekana Imana iyo ariyo wizeye muri wewe, utayirangirije mu wundi. Amen. Amina. Banjije gushima Imana ko mu magambo nk'abiri gusa. Ndashima Imana kuko twongeye gutarama. Imana ihabwa icubahiro. Hari igihe uzugera mu gitaramo ukacumva, kumva ko kiraguhindamo. Tanze haleluya. 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 Sinza mbahara ngo ntange hararuhagira unyakira. Fuza gusa ngo ntaze haleluya wanyakira utanyakira nta amahoro. Taze haleluya kubera icubahiro cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Jambo rya kabiri, ndashima Imana ko Imana yabanye natwe. Ngize iminsi ndimwivuga butumwa kuva mu kwezi kwa 7. Ntabwo nabaye ahangaha cyane. Imana yangiriye neza kuva mu kwezi kwa 7. Umwaka ukabugiye kurangira ndimwivuga butumwa nubwo ndirangije. Icubahiro kibica data yabanye natwe. Haleluya. Twaciye mu nzira zigoye. Hajye umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo aho naciye, aho abandi baciye bagapfa, jewe niho naciye mbaho. Semeni haleluya. Twaciye mu nzira zigoye z'imisozi, duca mu nzira zigoye zo mu kirere. Irihuse. Inzira yo mu kirere iriza yihuta, ariko ntabwo ari nziza. Ntabwo ari nziza pe. Ejo ari ahantu twageze ngira ubwoba, numva umutima wanje wuzuye ubwoba, ariko ndashima Imana kuko Imana yatugiriye neza. Ndashima Imana yabanye natwe, twari turi kumwe n'amasuhuke tugenda muri Kenya, turagaruka twongera kuja Kampala. Imana yabanye natwe, ihabwa icubahiro. Muri ayo mezi yose kuva mu kwezi kwa 7 kwezi uyu munsi,
Imana yaturemeye isabato nziza. Tanze haleluya. Imana yaturemeye isabato nziza. Yesu nico bagaza bamuziza ngo se kubera ko uzikora ibitangaza mu minsi y'isabato. Ariko kubera Yesu ariyo yazize, yayidusingirije kumugisha. Niyo mpamvu twatwizihiza isabato, kuko ariyo Yesu yamujijije. Bariko bamuziza ibintu bitatu. Bariko bamuziza kuko yayita umwami w'abayuda, bakamavuga ngo se Yesu wahahijya kwa Yosefu. Yosefu w'umubaji utagira n'imodoka, utagira n'inzu. Yosefu tuzi wahahijya, none ni gute bawiyita umwami wewe w'abatuzi. Ijambo rya kabiri ngo bariko bamuziza kuko yariko akora ibitangaza musi w'isabato. Yashize ahantu akiza umugwayi wavuse ari impumyi. Abantu baramubwira ngo si uyunguyu wavuse ari impumyi, nibyahase cyangwa nababyeyi baguma kujadirira no gucya mu magambo. Yesu yamavuga ati jewe data arakora naje ndakora. Ndaze haleluya we, haleluya. Hari abantu bajanye mu materaniro, pastor ari hari afite mikrofone, nawe urayifite. Uriya mugabo nabaza naza ayifate, niko kwiza patri nushaka kuyifata nawe mu mwanya mutoya. Ndabakumbuye mwese, ibyo kuri ndabakumbuye mwese. Ikiza kimbwira kuko nanezerewe, abibanyabuvira barahari. Cyageza kimbwira ko nanezerewe, zana amangira umutima wo kuramutsa umuntu wari we wese. Ariko bandi ngo bari mu kunezerwa bakamavuga ngo ntabo turamutsa. Hariho bamwe turamutsa nabo tutoramutsa. Kiza kimbwira ko Imana yandibusemo, zana umva nkunza abantu bose ngakendera ngo bahobere. Ni mu mpobere umuntu yegere mugenzi we amuhobere. Gatatu, ndashima Imana kongera kubabona mwese. Hari abana asize abarwaye, hari abana asize abapfushije. Ndishimye kubona amazina Paulisa n'abagwaye. Imana ishima ko mwakize, nubwo hari ibindi bibazo ariko nta kibazo. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo kwerekana Imana yariyo, kandi iryo jambo rirareba umugore, rikareba umugabo, rikareba umukire, rikareba umukene, rikareba imfuzi, rikareba n'umupfakazi, rikareba uwapfushije, rikareba uri mu bihe byiza n'ibihe bibi. Iryo jambo ni iryacu twese, ni rusange twese. Ni iryacu twese. Ntabwo ari ukuvuga ngo nijya abapapa, nijya abamama cyangwa ngo nabareve. Nijya umuntu wese utuye isi uw'Imana yaremye. Bibiri ijambo ry'Imana zaravuga ngo Imana ngo yaturemeye imirimo myiza yose yo muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo kandi tuyikoreremo. Ni ukuvuga ngo iyo tudakoze icyo Imana yaturemeye tuba duhushije intego y'Imana yaturemeye. Dibinidos, dibinido, lungu binida. Ariko Imana umuntu ndangaza haleluya.
Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Amina. Amina kila. Tumezali marima. Amina kita. Azmani tumana. Haleluya. Amina we. Aiko man. Aiko. Ariko kubushitse n'igito wacu. Tuzi Imana ishobora ngo washitse. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Mwana ngumugisha we. Kigitaramo ni cyatu twese naje ndakibahaye twama dufashanya gutya Jibinida nabo yakisinidra wawa kwerekana Imana yariyo sinzi ukuntu mwangize ko twaguma gutamba gutya abantu baducisha mu ijisho ariko reka tuvuge ijambo Bibiliya yarangije ibintu byose ijambo ry'Imana ngo Imana iziryohereza gutya ngo ibintu byose bikarama yasubira kuryohereza ngo si yose igaca bugufi bajya baza bishira hejuru ibintu byose bigaca bugufi bikemera Imana taze haleluya we dusengera mayitaje numva imbaraga zo gusenga zazize Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ngo Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ngo Daniel Saduraka Meshaki Bedenego ngo bari abahungu b'abanyagano bari baragiye amateka ngo bashike Nebukadineza ngo bitegereze gutya ngo babona ko ari abagabo buzuye ubwenge buzuye ngo n'ubuhanga Babuloni hamaze gufatwa ngo bari baravuze ngo reka bagaragaze bashaka abagabo b'ubwenge abagabo bazi Imana abagabo bazi amateka ya kera n'abagabo b'abanyabwenge bazi icyo gukora nta histoire ndiho ndende abo bantu ngo tubazana nitumara kubazana ngo tubashire i Babuloni bari abayuda ngo barabazana bamara kubazana ngo Daniel umwami bagira igitekerezo agira umugambi ngo wakuramye igishushanyo cye arema igishushanyo cye Bibiliya ijambo ry'Imana zaravuga ngo yakiremesheje intoki ze umuririmbyi muri mukuririmba mukavuga ngo Imana yacu ngo ntabwo
ngo batuye i Babuloni nimba ari abami nimba ari abategese ngo ab'intebe bose b'i Babuloni nimba ari abakuru nimba ari abake ngo bose ngo bazaze kwizihiza ngo ico gishushanyo ngo arababwira ngo nimwumva amakondera ko ndihuta ngo nimwumva amakondera ngo nimwumva imwirongi ngo nimwumva amafilimi ngo nimwumva abantu bose bavugiriza cyarimwe ngo mwose mwubarare ngo mufukamire Imana zaje ngo mufukamire Imana zaje. Daniyeli aravuga ngo nukuri jawe Imana ya Isiraheli twabonye Imana ya Isiraheli amaboko ya Isiraheli yadukuye muri Egiputa none twibagirwa turamye kigushushanyo wowe sobaramye wakoresheje intoki zawe ngo ari yaratanze itegeko ngo aravuga ngo umuntu wese utazubaha iryo tegeko ngo nta kindi kimukwiriye nta tegeko itegeko rimuhana uzugira ngo cyahasa nicyo kiza kiguhana ni itegeko niryo rizari guhana. Yari yaravuze ngo umuntu wese uzaca kuri iryo tegeko ngo nta kindi gihano kimukwiriye ngo usibye kumuta mu itanuru gusa by'umuriro. ngo bama bavuga ngo nukuri ngo ndihuse nta mwanya ngo bama bavuga ngo nukuri twebwe Imana yacu twabonye Imana twiboneye n'amaso yacu Imana twabonye mu mitima yacu nukuri ntibizotuma turemika igishushanyo titwokira turacyari abagabo bakuramya Imana abantu bakoresheje turacyari abagabo bo gutama bw'abandi batamze muracyari abagore bo gutama bw'abandi batamze turacyari abavuga ubutumwa bwo kuvuga ngo tuvuge ubutumwa bw'abandi babuvuze turacyari ko dutamba igisirima bw'abandi batamze igisirima. Turanga papa minute bire gusa we ngo baza kubareka Nebukadinezari ngo yamarakara ngo aravuga ngo babahungu nimubazanire barabazana ni yari yatwasomye ngo baramubwira ati sinti itegeko ryanje timurizi nk'umwami nataze itegeko nk'umwami w'igihugu none wowe abahungu batatu b'abanyagano ni gute mwaciye ku itegeko ryanje timuzi ko navuze ngo umuntu uzaca ku itegeko ryanje nta kindi kimubereye kwari ugutagwa mu muriro. Ntacyo two gusubiza kuri iryo jambo uvuze nta mwanya wo gusakuza muzamubwira ngo igihe cyose nico kuvuga cyo kuvuga ari igihe cyo kuvuga n'ikindi gihe kitari cyo kuvuga tugaceceka gusa Imana ikatugwanirira. Muzamubwira ngo tunaniwe kuvuga si ibyacu kuvuga si ibyacu bamubwira ngo nukuri iryo jambo ntacyo twari gusubiza ngo arabategeka aravuga ngo nimuzane abana b'abahungu bakuru baremereye bafite amaboko hajya amaboko nyine ngo nibo bare mu bajugunye mu muriro ngo barabafata. Bibiri ijambo ry'Imana zaravuga ngo Daniyeli Saduraka Meshaki na Abedinego kuko bari bafite Imana itazihemuka bahagaze kuri iryo jambo bazi neza kuko Imana itabatererana kandi bari bahagazeho nk'ihame bakamenya kuko Imana itubata. Nukuri hari igihe tuzaduhura n'ibihe gusa tugahagarara ku ihame tukavuga ngo Imana yacu si umuhemu Imana yacu si umuhemu ngo barabafata barabajugunya mu muriro. Bibiri ijambo ry'Imana ryarantangaje mushu iravuga ngo bukeye ngo mwami ngo agenda aje kurangiza ngo ashike ngo ararangiza ngo arababwira ati ese ko twatayemo abagabo batatu none ko mbambona hari uwa kane kandi uwo wa kane dasa n'umuntu so umuntu uzaza kandi ngo akabareba ngo akabona bizeraza gusa bari muri huduma bari ko batamba gusa mu muriro ngo baba batambira Imana gusa
babatambira Imana gusa ngo abona batahiye ngo abona batajyamye ngo babazunguruka gusa babaranye Imana babazunguruka baranye Imana ngo aravuga ati se bari abantu nibite byabo kugaragaza Imana yari wizeye taze haleluya we haleluya barakana Imana yariyo namwe ngo arababwira ngo nimugende mu bakuremo ngo babakuremo ngo basanga nihuzo nta kimenyetso cy'umuriro n'umusasi nta kimenyetso cy'umuriro hari bigaragaza uzucamwo ukagira ngo none ihuzo yawe iranuka nukuri ko Imana ntiyonuka uhagaze ku ihame utarahakirikanyeje Imana nta huzo yonuka umusasi wawe ntiwonuka tiwosha mwana se arandise aravuga ngo tuzasha mu muriro ntacyo uzadutwara ngo tuzasha no mu mazi menshi ngo ntaturengana taze haleluya we haleluya ni iswara ndende reka mvuga ibintu bitatu gusa biranga uwo muntu wagaragaje Imana ye werekanye Imana ye ibintu bitatu bimuranga nimara ndangize numva nanezerewe cyane sinzi ukuntu byangendeye ibintu bitatu bimuranga cyangwa bine ibiranga umuntu neza werekanye Imana iyo ariyo yizeye ijambo rya mbere ngo nukuba mu buzima bwo kwizera ijambo rya mbere nukuba mu buzima bwo kwizera ubuzima bwawe bukarangwa no kwizera kandi ukizera Imana gusa imwe rudani tuyiharikanye n'ibigirwamana tuyiharikanye n'ibigirwamana imwe gusa patiri ukaranga ubuzima bwawe bukarangwa no kwizera ubuzima abantu gutya bagukubita amaso mukamavuga ngo nukuri ko Imana uriye muntu ngo ndayindi Imana ziringira nama tayindi zashira mu bizira zanje abantu bakumva bakavuga ngo uriya muntu nukuri yahagaze mu kwizera yabo yahuye n'ibigaragazo bikomeye amatungo yiwe aramushirana abana bibo barafa kugeza igihe umubiri wiwe wabwaye umugore we ngo aramubwira ati papa nimba aramwiseshera intumbazi nimba aramwisika intumbazi ngo aravuga ati ariko waretse iyo Mana wayitutse niki wayibona ngo yamumubwira ngo ushubije muri babagore b'abafafa muri babagore ngo yamavuga ngo nubwo umubiri waje wafa nubwo ibintu byanje byose byafa aravuga ngo ase ntuzi kuko navuye mu nda ya mama ngo ntacyo nambaye ngo ntubizi ko zasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye aravuga ngo izina ryo Uwiteka Imana yaje ngo rihabwe icyubahiro yobu yari yarizeye Imana kugeza ibintu byiwe bimushiranye aravuga ngo nukuri nubwo itatukisa nubwo abana baje boshira nubwo inshuti zaje zova ariko sinzaramye ikigirwamana ijambo rya kabiri rimuranga ngo ubwiza bw'Imana ngo buganze ubuzima bwe ubwiza bw'Imana buganza mu buzima bwawe nimba warahagaze kwihama ukaragaragaza Imana iyo ariyo wizeye ubwiza bw'Imana buganza ubuzima bwacu tuzatugenda ariko twambaye ubwiza bw'Imana uzi cyatumye Yosefu yanga kubenga Mariya ngo Mariya yaratwikiriwe ubwiza bw'Imana butangaje nico cyatumye Yosefu yanga kumwirukana imbaraga zisumba byose ngo zari zimugose zari zimuzuye ngo babona kuko ntaho yumuca umugabo buyo ngo babona kuko ntaho yumuca ngo yari yuzuye ubwiza bw'Imana ubwiza bw'isumba byose ngo bwari bimutwikiriye ubwiza bw'Imana bwari bimutwikiriye hari umwanda udutwikiriye ubwiza bw'Imana bwari muri buzima bwe jambo rya gatatu samani haleluya jambo rya gatatu riranga uwo muntu ngo imbaraga z'Imana zigaragarira mu ntege ziwe ndiyo imbaraga z'Imana zigaragarira mu ntege ziwe ndiyo Imana yarangije Gideyoni ngo aramubwira ngo Gideyoni wa munyembaraga we Gideyoni wa munyembaraga we ego Gideyoni wa munyembaraga we haleluya bandire muzurire mvuga bijye ngo genda uko imbaraga zawe zingana witinya genda uko imbaraga zawe zingana witinya genda uko
imbaraga zawe zingana imbaraga zawe Imana iramubwira ngo Gideyoni wa munyambaraga we tiyamwise Gideyoni wa se tiyamwise Gideyoni wo mu munara waho yaravuze ngo yaba Gideyoni wa munyambaraga we Gideyoni ngo yamubwira ngo shema ndi umunyambaraga shawe ndumuwe zovahe arababwira ngo kwa data inzu ya data ni inzu ntoya none kurambwira ngo ndi umunyambaraga iyo nje kuba umunyambaraga ubwoko bwacu buba bwararushe ndio kuba umunyambaraga ubwoko bwacu buba bwararushe cyangwa umuryango wa data uba wararushe umunyambaraga we ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana hari ijambo ryantangaje Bibiri ijambo ry'Imana zaravuga ngo Imana yaramubwiye ngo izo ngabo ufite nyine izo ngabo ufite simba kirisi izo ngabo no bakirisha izo ngabo mwavuga ngo none nizo mbaraga zawe Bibiri Imana iramubwira ngo manuka Gideyoni we manuka ndio jibinida silao arababwira ngo genda uje mihema ngo uhamagara abagabo ngo ubabwire ngo abagabo bafite ubwoba ngo basubire mu ihema hari abagabo basabagira ubwoba bataraje ku rugamba arababwira ngo rangurura ngo babwire ngo umugabo ufite ubwoba ngo nasubire mu ihema ngo natahe Bibiri ijambo ryiza rivuga ngo ibihumbi byinshi ngo bisubirayo ngo asigara n'abandi bantu bake ngo arababwira ngo abo ngabo sinobakirikiye abo ngabo nyine arababwira ngo manuka uje kukageze ngo uje kukugeregereshayo manuka uje kukageze arababwira ngo witegereze ngo urebe abagabo bamwesha amazi bashamatishije amashi yabo abagabo bamwe amazi nk'ivura uzuye abantu bataye Imana n'ubufura buza bubashira ikimenyetso urabe abantu banywa amazi bari kuri target abari bo uhagurukana nabo tazi haleluya we haleluya barababwira ngo aba bagabo nyine abo bagabo bamwe amazi nk'ivura bamwe amazi nk'abagabo bitahuye bamwe amazi nk'abagabo bazi icyerekezo bamwe amazi nk'abagabo bakirira mu rugendo bamwe amazi nk'abagabo batibagiwe intego y'urugendo abo ngabo bashira ku ruhande witegereza n'abandi nabo bajaba amazi nk'imbwa nabo bashira ku ruhande niko Bibiri ivuga ngo bamwe amazi bashaba amazi nk'imbwa siko musho siko Bibiri ivuga ngo bamwe amazi nk'imbwa abajaba amazi nk'imbwa ngo nabo bashira uruhande Bibiliya yavuze ngo aba bagabo bifura bahagaze ku rugamba nasa ngo babaye 300 Imana iramubwira ngo aba bagabo nyine abo ngabo nibo kimbakirisha aravuga ngo abasirikari 100 ngo bashire ku gatope kamwe abandi 100 bashire ku kandi abandi nabo bashire ku kandi none umara mufata amakondera Bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo ikiranga uwo muntu ngo imbaraga z'Imana zazikorera mu ntegeke siwe iyo bavuga ijambo uzugira ngo n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe se nimba warurimba abantu bagafasha uzugira ngo ni ibyawe oya n'imbaraga z'Imana zikorera mu ntegeke zawe Imana iramubwira ngo abo bagabo nibo nkoreramo ibitangaza Bibiri ijambo ry'Imana zaravuga ngo arababwira ngo abantu bose ngo mwitegereze kandi muce bugufi ntimwihute munitegereze Gideyoni ngo Imana yari yaramugize umugabo imuhereza ukunda azagwana urugamba ngo arababwira ngo munitegereze uko njaba Gideyoni nkora ariko namwe mukora nta kindi bakoresheje usibye gusa amakondera no kuvuza akaruru no kuramya Imana gusa imbaraga z'Imana zikorera mu ntegeke zacu ubagaragaje Imana iyo ariyo utarayivaze utarisha kurije Imana izi kugaragarira mu ntegeke zawe igakora ibitangaza n'ibimenyetso Bibiri ijambo ry'Imana zaravuga ngo kwizera Imana iyo wizeye Imana izi gukorera imirimo gutyo ugatanga Bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo Daniyeli ngo arababwira ngo nukuri kuri iryo jambo nta bisiguro dufite ariko gusa ntituza
gusa abe nubwo bota mu muriro tuzaramya Imana ku manywa na nijoro. Ijambo ngiye kurangirizaho Bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo ijambo rya kane rigaragaza umuntu neza barameje Imana wagaragaje Imana neza mu gihe cye ngo ubuzima bwiwe ngo buba mu mbaraga zo kuramya no guhimbaza. Werekanye Imana neza yiwe yakoreye ngo ubuzima bwiwe ngo bugaragaza imbaraga zo kuramya no guhimbaza. Ubuzima bwe burangwa n'imbaraga zo kuramya no guhimbaza. Ubuzima bwe ngo burangwa ngo no kuba mu mbaraga zo kuramya no guhimbaza. Muzamubwira ngo ari ikindi kiza kituzana ni ukuramya Imana no kuyihimbaza, kuko tugomba kwerekana Imana iyo ariyo. Mu bibazo twerekana Imana iyo ariyo, mu ntambara twerekana Imana iyo ariyo. Saduraka Meshaki na Abedenego ngo baravuga ngo wowe washiye ku itegeko nta kindi kikubereye ni mu muriro gusa. Bibiri ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abagabo bagaragaje Imana neza, umuriro bashiye mu muriro ntibasha. Umwami ngo arababwira ngo nimubakuremo, ngo babakuremo, ngo yamavuga ngo iby'ukuri Imana ya Saduraka na Abedenego ngo niyo Mana yo kuramya gusa, ngo niyo Mana yo kwiringirwa gusa, ngo niyo Mana gusa tuzadusenga, niyo Mana dukwiriye kwizera no kwiringira. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen.